kako vidite dan je predivan, miran, nema valova, ovdje su šetači i evo, kod nas su znale plivati ribe leđno, međutim šta želim da pokažem, da vidite da ovdje i čamci mogu da plivaju leđno. Pogledajte, mislim ovo je jedna specijalna vrsta plivanja, evo kako ovaj čamac pliva leđno, dok su ispod dole ribari, jel, u maskama i oni pecaju ribu. Vidite ove lise ovdje, jel? Ovo je princip aviona, vidite. Znači, kad se upale motori dole koje su pod vodom, evo pokušat ću da ih pokažem. Znači, ove lise su toliko snažne da one pokreću, znači, na vazdušni pogon čamac, jel? I on se tako kreće dok se ribari nalaze ispod vode. Evo vidite, znači, ovdje u Frankstonu čamci mogu da plivaju leđom. Sad nisam u stanju da pitam ove dole ribare, jel, koji se nalaze ispod, da li su nešto upecali ili nisu. Eto, toliko za danas iz tihog i toplog Frankstona. Da bacimo još jednom pogled.